cái quay nó bor mà cái miền bor nhẹ po nó miền đào president cái quay nó bor mà cái miền miền tem cái nó nhiều bor nhẹ mặc po chặt cái tiền mà có chặt cái chọn Igamente mo kan mabino way America man am kieni wa kwena way Uganda kan we karpo borge karpo mien gi wanki berga makodano eno makke tel dan kwena nè ngã được cháu bùrù bù muốn lo ta được cái con ta cô đấy en cái en nè nó en there's a part of natural intelligence part đấy man yutu ni muru kanyat mau timu cosmic intelligence nyori tiche ni chalo in poko ni muru ngato vuri ngome pelo kwago nè con cô đấy con cái ken en ni cô lukuba lo mi o kan cô lukwago sa chetini ni chiek mi Uganda yeno dan America mage ki someone ngi weki ngengo ma tie ki gamente mo ka kan Be foi mateka dada in mai tiga neno atami be TV man podcast ini yang matine wa be nywa ko lok ma per teka dada ya wa mero neno gen matiga teme lo Uganda ay chabet eni ke beru ka yenyo kaba la diet areas Lukwago tiye Lukwago ene kon bertie la pirida madet matiga chung e ko nyoy kes may non mo tikom la diet Dr. Kiza Besigye ka chelgi achu bet lo tale ya ento chabete en enda ke mako eno ki charging en ki a case make luoni mono misprision of treason puro lo waberu ka wacha ni mono charges ni tie pura winyu cha chakene chi wo beru ki gumadit what is safe mono Uganda ni eni ke chinining lok mit war to er padan mono atie ke chinining studio atigila dita Alfredo Loba mati botwa yeka ene Loba eno ber won ko ma det mi agite mi la yibi division Loba o konyo dan ma teka da office pa RDC Loba tikin juma nok maguno gum mi chero karwata ke konyi lum la dit yena joli e beti gum ma dit mi moto juma tia neno tammi be foi un nan TV mi tammi be foi umada foi be ne o jio twini no beru nan wa win log wa pen olu mer niang no jimbo be mi tammi kano ni kar nong olu kerga pe no kar mo olu no be no an lo ni do log ma be kano do dog ko man ka kar foi ma tek wa jol la dit Dixon oberu secretaries atirane gamente metedero Paul secretary mi jeme wen kono secretary mi education kono mi health kono ni ngogene ya en aberu council a bit mi ngagura mer mati pa de a district a dak bene dikti engineer ya menom ke kitman mi geru tike nget ma tera de la wo ma ja furu beru ka teta wa jal geru ene fashion ne pare jomu ke jaare go mata fale ci donc ci wa beru ka le tam ci meta foi ma tera de la dit dik wa joli yob mi podcast ne ma tin a foi ma tera ma ra palari ye na fo la dir sini Loba a fo won ba fo kilo wana TV me lokolo ma piera ta ana foi ka kara foi abi chako ke bore dik unity botwa lo Uganda kan adore unity la tela ya choli iti political analyst dak be timo kwet neno jimi matika time lo Uganda mako areas Lukwago piru matika war kum Kiza Besigye neno kit mai takar mo ni ke mako ke bodyguard pa Bobi Wine ameno Edi Mutwe chiki wachiki tika fonyo engi loko Kiswahili eni kerwa ka kwene mono ilok mi democracy nyo loja lwa ajole matek angi pol chung ni wengi beru ka chung independent pemio vora bor dirima ja peme donye te political party mo ajole foi matek la diet Steven Palari e lok mai kelo malok pe kidma jim mukane wakti award kere Uganda amero wech ne mak ngato mai kan ki Uganda kan ki mako ena ki mako inni madita wa di someone kitwa samon ngato mo kan lupe ki kit gino mo ma gwak wini kumi dag bana mak cha mo kan ke mako ngato mo ni ini ber ko ma dit pe ngo ke mako ngate ni em đâu có để nghề win pe ngo ke mako pe win ko pe ngo ke mako ngato mo ni một cả mà cái mờ cái quẹt cái nhang ngõ bị ngọ cái mờ cái em to cái nam mặc mà cái mako đào
mo ga kan o miro ben mak ma chek ye Mati lawful. yes chek ye ni dom ba ka ge ma ko an ka chek ye o mir ba ki ter ka ngo ka chek go ga ye mo yana kira mak wa ke ni ki ga ma ko an dik en ni o mir ki ter ka ge ma ko dan Uganda kan ki go ko i prison kwa na ge no ni Yan pe kong dak guok yo ka ba ka mo man no cái pin ter chol. ka nga pe nge ye chi mak no dong down chao pe như ne ni ngo mo tim me e no ki ma mak tim ke ba wange ni chek mi Uganda ye no down America mak ge ki someone ngi we ki nge ngo ma tie ki ga men te mo ka kan mak po cha ka tin ma ko cha ka wa chon i ga men te mo e kan ma bieno we America me na no tie ni wa kwa na we Uganda kan we kar po bor ge kar pa mien gi buen ki ber ga mak ko dan eno mak ke ter dan kwa na o we okay we no down America ko ma tak am furatiri eno kay winno down bolu charo long nya down bolu kita ma ko ber ka timme kere we de kar pa mi ni pori dan ngo No ke la lo kiri. la lo kere eno ne e du mak ma no mak ma pe be mak ma ti mak eni dan ke ti la lo ket gi record ti nyur ne adi ma no ngi ke mo no ti gen gen ma cha mir wa ne we no wa ne mak ka mo ti ni Ka kare. be na ka wa be na no mo ma no mak mo ka kan mu ken ga meta ti me gwa ko en ga meta no ma be tie ni Me bere lodge. me beri lodge ga meta be mu ken ti mo mi ne na ni dam ne ti ma be E manute mak bero i ario. Mi achil me guak ko gamente lodge ke dong mi ario ke mako mak wek ke guak dano. down Okay. o we go wan en ne wen what the custodians pa police Chao mo ken. be Ne po te iye. pe cha mo ken wa ti ye ya cha mo ken ni ke ti yu kan ti te gwa ka police we cha ga ka ngar mo biro o cha ko yelo ka ne ka wan wa ti ele o mir police biro ko wa pe ngo je ti ka yelo wa pa ri Owego kira ana meo nyo ine me nyo radiro loba eno me nyo gino mo tie ma ana no pa mi doganga a plater police we tien pa be doganga we vor kan o mo mi ko mi ka vor ka mo ma be vor ye Chek ye. mak matika ti me bien ma chamo ka na tika na me pe be de twal eni ka ki bien ke ma ngaro mo ni mo ka ne we police we ngari ti botwa police ri ke eno ino ni ngat eno ma police ri ke ni jomo ni waje wati ngat eno police we gi pe kere we ko ma ka pe beru ngo Peti coordinate. we ko dano ne on ti gino mo ma nan ta ke ti ka ti mo ne ngo ikum dano nyu ngamo ne ti ne te ko ngar man ti ma ti e ka e o guru ki dano lok mo ke am beru pe ye ma eno e mak mo mi ngo ti we ko be pe akere pabu gen mai ne Manyute pa e kwer lok man ne make. Make romo mako ne malupe ke bal pa ngato mo ne. Ento pedak ni muro police wachi wa pe ke kes anger ke kes mo pe bot wa ka ene. cha mo ke me no fut pe ba do mir ki mare mo ke pe no mir bal ne No ge geo bal. preventive arrest Okay. ni dig no dong mir charo ka wango at pa wala diro loba chi ki mak dik ko wek dik po charo wang at pa ngo Polo ba. para diro loba manyur mak mo ma ko ni ma pa bino woto ne charo timu gino mo bor loba mana tiga mi ma chala bol so eno ni kin ma mak tikere but gen ma tiga mi watch ne ma ber kana na social media ma ne pe be de twan pen down ma gi gi family gi down ma gi gi down ma lubu gi down ma gi gi down ma degi gi down ma mar gi ki dak mer mak mo ti mak eni donge record para ring mak mo ka kan ma ka mer mo kan timu dongo ko record ma mer dongo o dong record mani ni ikar pa jone li gebera timu gen gere kar pa jone ke wini ta Uganda pol ti wan gir fare kar pa mien ye ma raju we ka cha ka mak mo ka kan ti o mir ben mak ma bero open o mir ben mak ma peri no justice ki no Ngol mati be tara woman yam cha bina ko ki tira ngwan Okay lo nyum. ineno kit ma kes po nyom ki ro kere ingene chin dano ma duo ber yom fol ikere ke timu kere in case na romani tiga bino gwa ni ango ni tiga mer timu gere ki non evidence spiri ki mangat omne we ka tuwe ti ki tuwe we down to ingene pen ka pere no futi suspect raja tiek mo mi Uganda no bes je futi suspect
until ki convicting Lukwago jaan futi suspect eno tare ki kelu je ma weko ke ma ko Lukwago ngoma weko ke ma ko nyoro ke dano wa idano du yo mo ken tie jo ken ma jano gwak ti ringe Lukwago nye ti ringe Besigye nyu gwak ti ringe ngar mo ken ma ke ma ko te ka no im yang ta futi jo ke mi de lo ni kar ka na ngi no ko penga no ko pa lo pon lo ka di tu man kare no ti me so eno ni gien ma charo mer kinan ki dong ma dien ma loyo the videos ma chao ken biro amero wa ne ma charo pa kana pa ries Lukwago kien ma nyoro kere ki tueyo wae ner me ario ko ti ngomu ko vura ko por ko ti mo ngo daro tama papa dak dano lo ko tama ki tama ba pa dak tama ana tama pa ringa ko tama eno mu kene ngar mati ka timne mati ka ngar ka kenu ni ngeu mo mati ka timma ko tiar ki dan be yitu no ngar gero mo ma ko ne pe eno ka dong dan ti ka nana ki wa ko tamma dan ko ke wa ko le duguro mu kene loggi ti bu ko nan ma raji wa ngo i wa dano pen ga ka ko ngacha pa ries Lukwago mo por pinni wan mo to ya man yiri o por weke eno ki gang mu kene da pa we da dong na ko cha ki tin na to we baba do to cha kili wa peko tina mai ngat no do be gak matwale manam ni gini ene kiti timne kuma bara kuma so kidong bana ka wati ka timne wati mu pinga o mir pe uri dano ngeo ni gini wati ka timne pe gena kirene we i dano ubet yo mo nyo pe dano chwe we nga chin dano ario te ka pa timu gena kire oni we ko dano chao ka ne beru ka nano ne i chan ka yini winu gen ma dano ti ka loko ne nyo jo mo ka ne kere wa Muhoozi raj eno mir po tim gini endo wanyang pingo timo mero tampa dano pa wanyang we ko kedi ke je man manong I kedi ni dugu tek ba isu ma tieni wanyo mir ke nane ki kelu gena kire we kai na ma nyol mi Uganda bero na no ben ma chunji yom arange ni Uganda kin mai we cha na te ka bero ma ke benga ba po mir ke benga ba wan ti anwele mi Uganda lobo ne mai kwa lo makamwa ende lo ke wachi ke tie o mere bet ngar ma war na lo makamege inen kien ma jemi ke timu kere we wot wen ki wota na la ka chel pe tim gino mo ma yeo ko pa la wiri maraj ki dong mi ario mi agikene peti gameta mo ka kan mabiye ni gameta ne ki kwanyo yo mano en pengo premier ichare Uganda no ma wali ni ki bolu kui ki president manyur tere yendong itika tam gir yo ni mo kan ni an ma mi da gwa rap ko ki vote por ka binno ti ba do nya wa kuida ngarti yer po biye so ka ene gwa gin an ba tie ga me ba na chel ka ka to be ki lokir win na wale jo ma ko man ki ti ke sa ko man evidence ti ko ko man nga na to mo be kwa la ke di ma ko man ngo pe da ko di mu ga ma gwa mu ka no ngat ya ba no voda ni gina no po bitime nyo po bitime so eno ni gen ma nan wachi American nan pen ka cha na kin ma wini yes now pa Besigye cha mu ka ne lo ma posting gi nga gi li ma cha lo da ko no chue pen we NBP ngepe ngo gi ni ti ka time ku ma no manyoti as family mi Uganda wate mo na ne ki gwa ko da na wenda ka chel dak beru ma dano beru ni dano beru mana igi yom we ka gino mai kan tiga time ki tim gino mo ma dano na ne gine ene ba oloto gino mo ne nam tarati ya nyim ano ka pere tie jomo kan tira wadi ti jomo kan very worried ni gine beru ni mo kan also very worried on the right ground be mo kan dak be guru wa kumgi mo be nge lo mi security ni nan furu lo mane ni ke kar ana kar cha no jomo gi tiga yak mu dugo nyo no la diro lo ba tigi mudu ara ngene la diro lo ba gwa pegi mudu mo ma ti registered ti aling ai loka ti dira ma lo ba gwa u tim gen mo ki mudu ne kada bien ga wai o ani ma ge ber ka twar mer ke mak ana yi ingeu ma nyuri ti ga gwa ko ma mero ka ba don case miss prison of treason eno ne de char case ma ke ko ma areas Lukwago ma nyur ga meto ti ga wai Lukwago tigi ngech e comme yo pa obet le tale ka tiel ke Besigye
unge kira jone tim ga jimo wen eno enda ti abir me ga chuma mir enda ko biro ko ga men me beru nga chadan mo eno ke beru ga kini so manyo ja no ko ko rang mer defending himself ni engeo nyonga nyopengeo enga kini no furkang wati kakar ka dugu bori mako Lukwago kumbe ti reman tiga dugi nyim kot ni de piari wi cheng barja karu kespa kiza Besigye ka kwere erni kidong be mi ario la pen ma be mini wanero law society Uganda law society gukka tigi dum mi odwange ni mun kita tiga ter ke jemme ne mo kene kita tiga mako ke dano tor to er padano ma teka da eni ka dugu bori loba jirna tiga timete kar ne ene e Uganda neno areas Lukwago mako ne ko ngwa ne ka ba pege ngeyo ngene na rio kikele police chawa bor ti nyim kot mi makinde kiza Besigye a chubet lutale gite ie ed mutwe te kar mu genyu ke mako ke wai mu gite fonyo ne ke loko gi Swahili ngoma tiga tebe ten en ke kar pamin enano watiga kwe enano para ring anwa kana pier big ya ngwan shekara ni gamete ni weng ilo ie and the political history of Uganda Kakare. I can make it a political history of Uganda and the geopolitical history of Uganda. I can talk about that one. When I'm topic, my wala ramte when I carry political school ramte when I wala ram po. You kuna ba pay work master degree. Kakare. Degree be work A level certificate pay. I can teach. Yaro ka o topics e anu ne. Atie kingai. Kakare. There's no any state. Kira we know. Dig one. Gina galwani state. Kainen state ma ye ke temo ke mo ke kan to chala po bor ke rio Why? Ki go de pe ke kan be ga men to jal mo ke go jani ban. That is not a state. A state. Mir bet ke kero mir wer bu betie. E wa ke luon state. An ke jaen wen politi ye monti ye prison ti ye and other organs. Any state and kaga men pe kuma ki wai no bor ma ga min bor nyara po na min da president ki wai no bor ma ga min amin te mo ginu nyo bor nyara o bor po na min go da president kun gi waji ye no ma ga min do po dum ti waji do Zambia ka wi po ki ma do wa Singapore Zambia straight Tanzania ka wi po. That was a problem. Gina well I mean right any state mer po mark down to ruin you kede matwal ma wara terien ma wara terien Kakare. we chawa ne liele peba what we go po na liele pe pa ke go Ke makakar pa min pedo mi to na. what we chawa le o tam ko ka ko ga mo de ma du mu ti go kwa ma kom ma right pa state ka state ma ko down ter fur kele we nyim ko Kiter court. Endo malal kirene na ria di. Ene state marachi. Marachi. Kai go kongi Iran putika plan nge ke America uchirwa kuno. Kano ki pera America no ki marga tweet Trump marga. That is state. Majur gamete ngoma tika timeni ere gwa gamete tiko men kita mego mo ni armo no wag ne gamete ene government ene ngwa timeni ile nen giren nen na tino mo ti wo borra le ber because of gwa gamete Trump tika gwa interest pa America gamete me Uganda tika gwa interest pa Ugandans penga bitor gamete pengen dan bo kwa ba to wang remo gamene monge kan ma jomo te plan ni gibi toro wang remo do gwag bet ien gwag bet an o pa remo nyur mer ke gwag Kakare. kaput ile law betu mot mero kina ana mer wane ni dano pengiu pegi pengiu poka now kan ni dugu ni human right kan ngata ko te ka tor twer na eno in human right da na in ngata tor twer na dog be ka ma ngata diri gwa ko bi mer chelu gamende chelu down to te planning ni on ti in la human right wa ngata te plan gen ni ma ka right manyu ngata jo manu ko bi no ga human right gipe Jonel fut ke tika be ko na be loba suspect ke be ni chenyo gwa ke mero timo na court ni Uganda
waji kumero eno wego be chao ken na dano kom lingo ni ti jo ken ngai ma waji tere ko waji dong yiri ba nyemo ne mo waji nyemo police ni dal ini be buj pe du man yor jumu ken ngiyo gi ko Uganda kan down nga pe ini ngol ke der mo pa nyer chamo chen ba nyer million piar bor buruste police station nga waji nyer waji an ba be cher bor du bud ba du jalo yin ini be buj ko dugu ko te gango be bi ma ga amba be tiara dugu be puter na da ni ti wa million piar bor go chul ko ti wa and the so called human right ko lawyers ko nga en gre no ka go ke kwa la million piar bor ba no in para de kwa la million piar bor en we check ko law check ko kwan check da ke bingi gonyu ando mir ke nega mi million piar bo metem mo ñu ayra mi ade in para de ma cheikh fa yere donc be du wagi la no in le ko le trend of that gele so mark betete me Uganda nobody should be blamed that is state gamente ke gwa ko menno ke te gamente te agwa ko gamente pepe ke blame nyi ngare mo nyu lo ba ko para ring ko jo ko dik kwa nga get ma no state apparatus man pepe ke wati la wota la dit lobo jomo kene way mono wota la dit lobo ba ling patika lo kum tin pa wore ati wodi ni state do state de tika teach pepe yu weri be pela dit lobo be penga state pepe wore state tika teach te agwa gamente so ka ininen ini ngeyo kidi winyu dikta wajine ingeyo ni uloba go berga temugen en inde dugu ka yinyu yomi defend ngoloba munyu de yinyu no loba karwa wa dugu mede kitijeni ini tie kenjo bal ma ke kero kom areas Lukwago matie kom bete lawyer madire e winyu koko matikin kiza Besigye ka chelge achu bedo tale kokone mis prison of treason inano way kokone ni rwate kija ki ko bete waji ni genno gimer tor gamende ikom tor gamende pa kija gi ni manyuri ni investigation ngai ni Lukwago ngai tempa joni now eno teka duga defending tempa joni manyuri eno me gongi game ope ngej mo ngai po waji ki gongi gwak eno po waji ki gamende meno make it case ngai po waji ki gamende kono eno me be gwak eno wa misprision of treason no bi ni kom Lukwago no be ki ngej meticha joni eno ko kwangi state lingo but uluba koko ni wenta gitika kore kom areas Lukwago ni gwak no ngeyo chubet lutalo gena kiza Besigye unogi tigi plan meto orgamente intelligence system me Uganda that day anyway nyimla chwe tiga tije apega tina kije ke beri prison moten kije no mwagadi kema kije ko ka intelligence me Uganda pega tije awaje me ngeyo plan and that is this is the thing ma angene mak po bugiri ko Lukwago mo wa in para ring pa bilo kai ngi pa mo ba donc dia mor tingo mi ati kai nem gile ero li tega tebe that is the intelligence and the channel and the chain of investigation no they are going towards kammer cherry kai na Uganda chene mo ke ma we container chene no ti cher ko chene yangi maki container nyu chene yangi ti container pengi nyane ka chene through bank financial intelligence ne ti tek no chene mo kan mu kar ko man ko bank of Uganda linga company akwe bu cher ko ko ngi chweli chene pala ringo million mi chele PRB in pala ringe ma kan me yang ko po over million PRB o mago ben o million mi chele PRB du donya kan ni rim chere bank nen ka gam chere bang ki chao ke lo na ka don kwet ya to ke kenyo where de now chene mu kay no bir container nigi kel malaga ki ma ga du karbo ma ko chene ma dola ma lokhe bi chene mi Uganda billion na par der chene ne cher ko jim ma don giti amuj mo go egu la dit Alfred ben na wala ma ti intelligent ana wala ko ma don did you went for let you and did you intelligent where de na de we ni chene ma ga ma ne cha ma nya me revenue so tu ma ne chene panga
no bir me ngo ma ke kel ki container ka chene pa ro de pe ngo po chwa de suru bang chene ni ma yi ti dik ti chene ke pa ke ka nga gora ke ga bo war le wa chi ka ta ya kana stand big bang kam mu nyo en you ke ga bo wiring ku no wiring ga nga gora ke mobile money ko ga ngoni wa mi se stand big bang ngo ga wiring chene ni account pa ngata ma ka ba container no te bina the consignment me container you win when you join no consignment me container that those are another issues so investigation and intelligence take a teach pararing intelligence and that is state state and to you intelligence take a teach so when you get there no be 13 billion no be mete mo what is the use of that 13 billion no be mete mo Uganda kan beri wache jema tiga timene weng la det Alfredo Loba loko mabe in kay kit man me ngeji lok me intelligent getich ma initiyo office pa RDC ke dong ben kada training my temo e tigi nget ma tek adida wego amet mona peni neno kita jema tiga time kwere beri wa jema ne tiga nono position ay ma tek adida ade dene wati loja luare palaring wati loja luare Loba neno political prisoners kuyu karo kita ene no ke mako dano la loi pe bere la bonne position ka position pe luon la loi kakare are you aware of that ka position pe ñu make piem pe luon la loi kakare manur mir gar mo beti ka opposing gena indi te ma ben mir beti so en ngat en ka dung ti ka opposing ma right ti ka opposing ma right and become ma ka inte wane lo beti lo ka ta ko twal ka da do ab doini ñoo lo beti lo mo ka il doini kedo no da mer way nan bo lo ba lo ka ge lo pe ke vor dan vor pe ti ka bora no do fa bu gi wate ne pier ti ka lo pe bora anyo ne iti aida ka opposing mabe unyo maraj na kada no dia manung chora ka wol ena yin yo ngo para ring no mer de mani para ring mer kwanyo ke TV ayen yo wa ke kwanyo pe nga o ko berga yela kakare manda cha go plan ku bi ye opposition me Uganda the way they are doing that thing it is different from other position and in politics me Uganda opposition me Uganda na mane man yuto ge ma pera teki politics ene beru position ma equer tammo kenne ene pe equer de no way me you have also okay when it goodly elba munu diga for goodly no mer ke fu ke kat asphalt man munu te kerme surface dressing kito te karmo gamento way mo mer ge yob ma ciero Congo eno ni bukonyo kit man me ilo lok me bia char kin Uganda ge Congo ini mi alternative ni watama ni mu yo watama ne ucha fur yo komu kun yo morto road del kai put pe ni man ka opposition ma ga churi ka mi ro aga lo opposition ma ti de kapal ya wel di kampala ti bu put ma betwen pot all ti bu do dam wundok fur bir cher komu ko ja ke kai ga do cher komu en position era il go plan ni utiga fur yo komu do wa ngoli ku ni bom ti edi tampe ma gidi bu cher ga fur yo komu lo ko do pe war wa do ku do ti dong yin pa ring de pe pot edie man yuto pe ko ni any way opposition ai te kelo ne komge kita gitika timo kere jemme the way some opposition be pe wen you opposition ka ma ti wete der kan pe ngai we lo ke te ma ga jo le ga jaro mo ka te wete der gan kan mer wi ni ag ma ko gen ki be ga na the portraying of some ka wa pe anga mo na mo chero ma ko chela Lukwago ki room nga who allowed him with the camera check why they ba wa when you there are some issues in social media but my merbo should not power more me yata when you think okay na go ber kin one egli wen no wana de ko kuido inda ke chwe lawyer ara lu ko no dik dum te dik kenwa ti kenwa ne ga bur ngam ti wani an parare nyo dik wai dik parare yo buren ke twe wani ike nen go yugan analyze chele cha ti go ke Lukwago man yoro chil chan be peti ga be ko ne Lukwago chieta ko be diet be nen ngar cha bur bo mo lo ta be kan kong ta ko e ne ka e ne no en there's a part of natural intelligence parare man yuto ni muru kanyat mautimo cosmic intelligence nyo riti che ni chalo in poko ni muru ngato vure ngome pelo Lukwago we nen
nen kon kore kon ken ni kor lukuba lo mi o kan ko Lukwago sha chetini ni wi Lukwago mun lo ngeni be ke nen ko man yo jemo la diro lo ba jemo kene wano ye social media no pe ada aya mo me nera no gichi munya chi dano ne ai kire e mo me nera no so jemo mo mati social media ana lego wundo mo nan social media uti en ge der eroni nega wana de ke lo buri ngam pero wa dika ko be tede le para ring den kon par go para ring nen dok diko nen dok para ring go jel wang para ring go kele we nen wang dik you can say okay this is ngari pen la tam kere gitwe be kere ko kan ba ate woji no kenel me never al-shabab mo magwakti wo kaga mo ga ja kele ki pol le Lukwago e gudi ti kel jebi Lukwago gar ka ma ko pe ko ya kama ki ter Lukwago ngada ngai be pe e government mo ke ken pero mo yene humiliating en ken pero ma ke ti cher ke ne ka ki chaw podi ni mak chele ba wo uluba kay no ni government mo ma ye lamne ki lobu ni en magiti ye ma wi lobu ti achele lok mi twer pa dan te mate ci ni ma ko dan ter boli cha ko go je ma ko palaring la diol petwer pa dan kan record ma gwa ko wi ni na bere wadi ni ikar pa min wi la diro lo wagi na wadio we wono ruwen chen no pega ba en fu ngere wona ngo ruwen ci ka de mer ki chel ko we na we kay nen gi na te ka time mano ga mer te timone chino ga mer te no mi ro we kinga petwer ma ko ci la dan ci bolo ci we ko kumeno family lo be tamani ngamo e tamani dan we be lo ka ngo lo pa pa ma ga mer te put officer must answer nga mo ma ko chel bolo when you were taking that person in that room nga mo ber ki ka mer ma ko chel no motivating no motivating no when you're the arresting officer and the whole team here that come be get under detention la pen mi agik ma mero mi ne bori la diro lo ba cha bionu bot dek ci watweyo parliament leader opposition Joel Senyonje o watini mono enembet mono speaker me parliament Jacob both mi kare o luong parliament no pen ko mberi parliament e yueyo gen gi dok gi nyam lok min balo twer lok mi tor twer pa dano ti mateka da iner wachi mono lok ni lok ma por ne ki nyame parliament an pangayo pen leader of opposition tigi twer na tigi minute money and he has also prerogative power money knock my government me Uganda under constitution mene he has that position ena we ko nywa ko tami parliament nywa ko tambe ngeu be can is not bad no in the parliament buj ede nga gi ko nga gi ti buj boten mo dem kay mo ga dara ngwen from 2020 2021 nywa ko lok tami ko ngi parliament and the same church in you nywa ko tam lo ko ngi parliament sometimes to be relevant be relevant in that docket and your office pen that alternative view so nywa ko tam mere ma tam ma muani lo ko pe nywa ga parliament no po goni ki luzier ke be nywa ga parliament o flow parliament and we remain on the record niki logo po goni ki pe lo wal judgment kakar ka dugu bor ko ni iberge kar me mi chik ma migi kita luak romo gwa ka kwere pian beru wa dar te luoro kidong neno bot wa ya chuli ka eni kita dano tiyu kere ke nyonyo pa moro ko ni yerugamente social media te mo ngo eni be bir mi chik ma migi ameta bien bot dek low society gitika condemning ngo matika te me lo Uganda beru wa lok ma pek ma pelar pa ngo mai dok ye ngeo low society kiriye ni omergo kati bana kidwange and magen kati kidwange ne no omergo team assessment ina no para ring e gang vut and mine nano tiene ke wache cha piru man ko no kenyu ma fut pa ti ko lokumi actually 48 hours yes mere o nyim ko ingene waki police ka kenyo tie ba no dir police bien karata nga ma fut pa sanctioning file tidak bana dai wi ngaro bere ka choy record jal puniti ka ko rapenga pen wa luti pagamente lawyers my nan gi tie gini gibe ka gi bino the judges my nan gi tie gi bien karata nga gi don guri sel guri ka roma manyor gen pa lo society magente ya wali nani
o mir cha gen go profiling gu chang ne no ne cases ti adi ma gwak ga men ti ga beri wie chi pe ti ga winu ne pe dong pa jomoni en ge ken kineno wenya ingeo pe ma ti Uganda di jomoni gi ti headline jomoni no gi pe nga gi pe headline ingene we gang fuja ka enemy ti jomo ma ti to gang fuja kan wala bije biche la be reman reman ingene be but ku ni mo ki be mago o ber ma dek i gang fuja kan ka ge bien ke gonyo bebe no ki tar wa ka wini wa file ba pa ka pikis mo ma en be pe ngi ba jal mo wa mo en ke make e beru mo ga ngwen wa balle be pe ngeo o kar mo no ki gonyen ni de dare ke de ko do no society na no an pa kwa le le gima kiti wa na right ento ki wot ka wen nen ba areas lu wa ti family en wa ngar mo ni mati gang por wa nga gor kai ma ba ti family ina no we so dan na wen picking up kite dan ma roma ka areas Lukwago kono wen god forbid pe dar me nga gor ko bi chero kay ko ne en wa ngar mo ni mati bor nga gor ma wa ni ka to areas Lukwago be bir en wen to ba nga pa dan manur dan wen mer kenan equally gin ma ana mer wa na ni kin me wino lo ba wa ni ara mer wa gin a chel ni gamenta en ni pe be le position ka wa dar ma ti en ara magre ti ma duo di NRM ti ma duong ma ulo ba ngayu makale mak go be mete ku lo ko le mitor ga mete ku lo ko meti mo ngo I lo mi ku gi nga gi li don gire NRM lo ya ba lo yo position no dire NRM lo mo yo position no nen saga mo ber ga ti me parliament mo mati ga ti me parliament mo ber ga ti me parliament mi Uganda ke de ministry ma ba pato wen cái we ki chang mak ne ki tie go be ki be mako cái dong chero re ni wa no nge mako mi ui 2029 no ala mo ti ma dir yu kana ma ba bir projection na kira na ti kana na ke gin ro ngana analyze ngor mi ui 2029 I Uganda ka eni no ala ti ma ditful eno be ngweni kum dano be ala po ka ka ngene ba o be ngweni kum dano mu ka no bo chang ngweni kum dano manyuto jim mo kene matiti meni mo kene pe bene mo kene ti pe bene ma duonga ti pe bene ya te ka gino mai kan mai na ti me ba ma duonga ti pe bene to toile kid mai na jim ti wera para ring kid mai wina wa lo ka chanta ana mero wati point blank chanta ma speaker mi parliament no ti kere awadi on several occasions chanta ne mai ga mente chanta lo ga mente penare kabono ki ye is debate for another day kabono ye pa wa eno chanta eno ni we ko ngato mo to be president no Uganda ma pat ngato ti mi be president chanta ma ni ti kere ni kanu ni ga mente eni ye intelligent tak mo ga mente ma parar para ri kanu chen ne don keto lo ba wajo de kanu ni ga mente ni ye jimi wen timme Amir Wedini would be for the first time and no be record Anita no be loy Museveni no ibolu kwi kan no ke bol kwi abola li Anita kwa ko piem kergen ko bod Anita no loy Museveni pen no bod kwa Museveni ti amir no Museveni wadi mir mo Anita ti ga chung na Anita kar kwi no I wange ginu mo ke kan ko timme we lu mo ke no bet ka la kir speed ma dit ma loy enu chana no na chana o we go kinoni ko ber bodano utiano nyoy nga ma yi jar ga burne ite gwa ko chen we da jar gwa ko chen ga ge bang we ga yu bang ya we ga men po lo me cha mo kan otherwise kan lu businessman ma guru ka enini ke ka man nyo ma yu ga na ka su digi gwa ko chen at are you aware ne wo mo te ma Sudan go ber do bi le bon chen chere bang we chen pe are you aware yeah ingene ne pe containing state makabit ki gwa ko chen ne do a bit yes mandan chere bang South Sudan ne chere chini no eneno giri pian luter mo ken wa kwa luter mo ken wa kwa no ket ge guri university kayan go beru ka wache wa mage age ko peng mi Sudan ne mo gen gitie e chere bang do a bit pay romoti mo ge mo ge ken eneno figa ne tie figa liger tie atiga liba pai bang so eno no government tika controlling game yes chene tor gamen do ka ko te matata ken ko be gamen no pa Cargo white army ngo wo mo ne ma chu Uganda chet to gamen
mak ma wan watiga wino ne watiga wino bor ki persons mukene ini ngeri we gamen be mak ti atima wa bor gi mon kui police kui nga ingere mak ti atima so mak eno we ber tie mukene ta ko ngeba we ko ji it wa ti ala chera gwa gamen en gamen la gwo ke mo ge mer ngere Ichero ge miri le yena tiche mata ko pieru pom en no ne ti mai ti ne na pe gwa ko en da ko gomio ma eni tiga teme tie dong ber jalo ke kate ngong ni fu mai ke de oti ti do ga mo de level mo manung kero yo kar fu di dong fur mari ti men ni ma ko da gwen fu dang ma ko gwen i ke le pingo piu yu da chang wen de ke na ye u yu dua ta yo mur wa buni câu chamo được yêu tìm một ngó chết lại vừa đi nghe là chả phút cái con này di gwe ko beti guma dit lok ma migi mi agi ke malu pagi lok kum areas Lukwago ke ngoma tiga teme gien ma wa yo ke nan tie ju mo ma gwa ke tie ti ai mir ga metro nan ni ti ma tek wa gi na bet pe raj full pala ring kirngar mo no bal manung pirno me chika ga ma o chiki cha ko nyola ke tel ma di nyot ya pa areas Lukwago down cha wali yang ber babara ubirwen tuma ene ke nyur eno ene dong nem kirte ke wini cha lo areas Lukwago ke pen moni kenyo lo ba anan way wa napi ba ke mi yo ge jalle ro napi ya pampas pampas so eno ni gen mara ke nan te ka ti mega mate no gen ma ngo ka gite ma da ci no pe o te be ma be yes gen mara ki bere ti je mu ka ne cha ti jo kan wa musebe no lingo Muhoozi ti ame commander yo mango cher ka mako areas Lukwago mon ma ngata ame commander ordering gen ame commander reporting bon ngo bar la dir lo bon la dir lo head of state ti na no we head of state pe beru ngata ma cha wen tu bera ka mo ngo do manyuti mon we bet head of state e bet president pe mi rungat ma doge cha wen gam lo kata pe o mi repeta gam lo bo kit choj den mane tiuta gi ko nga nyo ex gi nga gi li ke ma to twal dano ngi ke to ngo kirti o kere so tie je mu kene ko tim ma be ko tim ma ra ki be ke gen mane kan tim me kong ma chal yinda diet kong mu kene ke bero I wini analyzing ke ne ke to ngo kiri dokere hit of state be ko dir mal be biro ti gwale gen no tim me kum Lukwago na ni anga gwa mon mi Uganda o timo amir Lukwago ke ngo kiri leasing pen no ngaro analyzing pen ka miran bo pen mon pe ngo ti mu gini pen ka dong ka mo te re ti man yono ti ngo ti ngech down the way man yono gar jeni ti ngo ti ngech putting in mind ni would for Museveni would the president wa ti la diet mon la choga wi mon Young state and my chero ma joni so man yoti pe dong jemi wen woro ti dong du jal jemba family eno miro be jemba ngo pagamento ka gino mo tiga bien gamento miro white position gi kum ngamo time eno ne ti ken je matie balle garam na ti bodano ni gamente tuar be raj endo ka nan ge keroli gamente eni non ka ge mer lo ko na ki lo ki gino kuma che i ja ngako gamente ngake kumi kuy kar kui yele mata jing kumi don kenyo kuy kar kui yele mata ki gino dong mo wai le ka dong kwak dong palar ti dong mu ke ne kwor nga mo nyo mo we gi no idoni ke ie ben de kwor ge ye mo we ke kwor no be po we ke kwor ge ye kong ba ben ke ye no de pe kwor na no ro tie kakaro foi batek o lo bana kana penyi iloko lokum kita daro ti uk ge social media lokum ai ge botway ya chuli ka eni man yutu ni mono gamede temo ki da tema ge dano pen ke nen kita jum ke tour ke yer social media wa botway ipaju ka eni tamango mai miyo ge dano angara ka gankan ange gar pa wa mo ber kere der wa ber gwa urwa tiga lwa ko kumwa lwa me ko du kaleng si jobu kan man ko lwa ka man leng ku bera wir mo tum kampala ka no wan pur pe ko nyan wa kan bur ol jar gul public e ful wai ma lego jowa na ni wa ber very vigilant da be pa wa ro wi wata gena pe wa ngayo ke be
kwango chal ba ngeni en social media ka bera kwango ki chako lopo kumenu na no ki bot para ring no ki bot dik kwango ne ki weng no ki gwaru tinana man that one man yuto loka kwango chile tatak dan ko government can trace wa kama chelo akiye that gadget in that position government IT they can trace kama nga mo chako bolu chal wa ka wumi mo ne ki bi ma mo chako bolu chal ko pa me ko jenet ko ngoge tinena po tinana so any melty can do man na loka social media let's be very careful wono tenwa wan gang kan na mario ni wono winyu tin case bu tuke kom Lukwago case mo man ngar pe ngeni tete mo ne ba ma wa in para ria ngeni rombe te mo ne wa lo ba rom te mo ne tinana pen mera mo magang ko me na nerwe misprison of na nerwe gwa mu dugule me gwa ko me kar mu du me ya no ge ya mana mer me le bolle ku to ge ya ma te me ya chuli kan ko ben kai ngeu ni ngariti ko mu du le pe o mod source of information ki training why political school why intelligent ka in para rembi waja ni dek ti mu du lo ba ana chara ma dek kwa mu du ne pa waje ke dek o para re wa ma mir pa waje dik no information konyo no konyo beru miss gen me o prison and treason no konyo lian tinan no konyo wa no charges ano ni mamir ke kerri kumi ne misprison of treason pedong ke kerro pen mu du mo kana indung teke ma onyu gina mo gina te torga mende do ngeni treason kesti kene bi cher way Robert mo be ke kanya no mer ke doa ne Robert mer tuel mer tuel prison te mar me mu do ti mir mu do mo ke no ma pepeti legally mir ter so actually the one Ugandans kay nen ge mo ko mer ko ndano me information and more especially matete me bor kan la wu ma jale wu en cher dan kan no kit gum ko no ngao moro ko en la lia Johnny bino beri ko mudugo chaba rio no gitu ko kapeke ngayu mudugo eni woru ni mudugo ma woru ko kamani chaba rio disite yani ngesimite ka eni piga bor magi kwale chabera chel mudugo eni woru o kenyi chaba di manyur ka ina na ngarti mudugo peling wa ka dong do ke no ngi chara no pe la wo ke no mo ti mai area tunga beri tie jo mo ko yakka marong yang wan ubino ta ko no wi maka en mana ti angwe baga di gi nga gi yo kenyo gi juro ki we gen gi ti bot for authority maka ni nga gi nge fu ka tiele we ga nyomi ya li piario me gi nga gi lu bora yo bo ja un ti ku ni un nga gi ki ma ko jen pa gi ti giti dong kwa dani ario no ngitum kai no kwa le me dong dang no tu kang o ye no dang chu me ku dio ti wai wa chak gini ka ba ko do ti chwa le wai ye bino wa ngar ko wa uniform ba police ibi taw police te wor ko do la yak do ngeno no pele police bino ngar te uniform ba mon mage ma ba duwa ta ne meja ko nga gi wen so be very vigilant and paying LC1 tie gisutie wegunge kere gunge ku cher ku rar ku no ni ene da la mon mu du gang ko do wegu cho no ko no lo ba du gang ko do na mane ene gi forward teke link kere o balo teme kese Lukwago no te ko kakare o foi mateka da o foi yin me beru kanano tammi be TV man yub me podcast nya pala ring ameta fo la dit Alfredo Loba mateka da fo la dit Dixon mo agi pade me biero kanyo ko ne kwetwa wo beru ka temo nano case maga ker kom areas Lukwago misprison of treason case anone wele ira mateka da erlo wa enu die case ameta fo producer Emma again kidong bena for mateka da manager ma mekwa la dir Samuel Lara meta for bena la dir Wilfred ka chel Guinier Francis wa weko chunga kan apenir matin man tammi be TV o voyo